الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أدي الله سبحانه وتعالى ألغون من الدبافة ونعمته ألغون من غنا عدد نكره إكلانك كيرت قرآن وحي كربافة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أدي تيباميهم الله سبحانه وتعالى එකදාන් දෙබාෆා නියමත්ත ගුණා අදදු කුරන් උලෆිනම තෙබෑ මිහුන්න එනියමත්ත ගුණා අදද නුකරවේනේ අද අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලගොන්න දෙබාෆා මේවා නියමත්ත කි එයි අදදු ගොතුම් බලායරු වර ගින නියමත්තක අදි අලගොන්න මෙන්න දායිමන් අබද ලිබිදිබි හුන්න නියමත්තක අදි එන් නියමතක ෆහු අනේ නියමතේ ඒ නියමත ජෙහිගෙන් අන්න ගොත ලිබෙ මුන්දා නියමත්තක අද මිනියමත්ත අලගොනමෙන් විස්නා ෆිකුරු කොෆිනම අලගොනමෙන් වශාගෙන් වා මාහවුදුම් ෆෙනිගෙන් දාන අදි අලගොනමෙන් අමිද නෆ්සා අදි අලගොනමෙන් මුලි මුජ්තමම් වෙස් මිෆද නියමත්ත අලගොනමෙන් ෆෙනිගෙන් දාන මිසමානුගා අලගොනමෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙබ්බාෆාවා නියමතව තරෙන් එම්මෙ මුහිම්මු එන් නියමතකි ඉන්ටර්නෙට් නුවත අලගොනමෙන් කොම්මෙ දෝහමි බේන කුරා social media ge ekeki wasilata ade algona menna minimum social media ge me wasilata libuma meduervi komme faratun kamuga vias ei Allah subhanahu wa ta'ala ge niumat kamuga won nafiyen nukure e niumat taraggi kon algona menna hame for ko dinwa meduervi ghairu muslimun kamuga vias ei wesama Allah subhanahu wa ta'ala algona menna debba fawa niumate ade Allah subhanahu wa ta'ala algon men debba fawa gina niyamatake fadain mi niyamatake wes e niyamatake beenun rangal gotuga hifafinama algon men nan egen warak gina guna faadatake libigen daane niyamate hama e gota nubako nota gosko nota gellun huri gota beenun kofinama ei e niyamate algon men nan huri wabae kamuga badalugen daane kame ade social media wah dakkairu egen algon menna libe ebbes mihaku inkar nukurane fada waragina faada taken ebhori hama ifadain social media ki e beenun kura goy gos vejjenama nubakon e beenun koffinama nuba gotegga nota nuba niyategga nota nuba kamek kurumattaka e niyome beenun koffinama ei algon menna lifawa wabae nota musibatek kamuga wegen dana ecche ade mire algon wahaka dakkani social media libe bay faada taka adi social media ge beenun nubakon hifumuge sawun libe bay gellun tago macca adi algon men social media ge faada taka wah dakkairu ekeke angle takon nota ekeke visnumun e faada taka wahaka dekkidana farudi goton nota iqtisadi goton nota ijtimai goton algon menna social media libe ekeke faada tan hore enamas algon mire algon ge focus ati dini nazarakum badairo social media algon menna libe faada taka adi gellun libidane eke goggota egotum badairo social media ge eke wasilatakun algon menna libe emme bodu faada ki bayin alukanta kuruma fasehe wegendiu Allah subhanahu wa ta'ala algon macca wajib kafawa bayin alukanta social media sabun fasehe wegen ebade egotum rahimuge gulun demehettumaki mifada emme muhimmu en alukan adi Allah subhanahu wa ta'ala algon men amru kurwa fa kamen ei algon men rahimuge gulun demehettum rahimuge gulunta warugata kurun gaattimage mihunge demeduga onna gulunta warugata kurun adi social media ge ekek wasilatta misalaka Facebook nota Twitter nota ehmes wasilatta beenu koggen algon men miyadu mewani gaattimage mihun kitamme duruga tibikamuga avies emihunna gulun warugata kolleve magu tanawsefa emihun kora post ka comment kollagen nota emihunna message phone walagen dede mihunge demeduga mehunna gulunta rangal koddeve hama ifaden rahmatterin ebbeko anebbeka demedu onna gulunta ves hama migota rangalugen ebede mige iturun hewkan kamuga nota hewkan kamuga ekeki mashruta nota Allah subhanahu wa ta'ala ge deena goalamuga ebbeko anebbeka taawunu ko cooperate ko ehi tervedi ulumavves social media ge me wasiletta mioni warab bodu rolen ada koddif
duruga kitame duruga tibi baikam ga vias e project nota em mashruan hingu mattaka duruga tibi ahunna social media ge ekeke wasidata ben koggen ebbarulundi nota ehi wumuge fursatu meni huluwa def engam mifata kandatta kuruma social media ge dawru wara bodu hama ifaden social media libe ane faida ki faida hur kankan feturuma fasehevegen diu ilmu feturun nuwata for kodden beenuwa nasihate nuwata handan koddinunta Allah subhanahu wa ta'ala ge deenuge eke kankama medu miistangu meduga helun terekan ituru kuruma fasehevegen diun adi efada kantatta kitamme durugati baykam ga vias kuda wagatugo terega emi hunna hameya for koddinumuge faseha ade kuriga nama iulan koggen faaruga magumatiga iulan tan hippa nuwata miskitun mihun faabayro karudas koluga liye print ko mihunna baha hedikamuga vias mizamanuga dini daruhen otas nuwata ehen dini programen otas efata kankamaga maalumatu facebookun nuwata viber group egga nuwata twitter beenun koggen wara fasehen ehem mihunna for koddeve e maalumatu ehem mihunna deve ama efaden social media libe ane faida ki faida hori ilmu ungenuma nuwata muhimmu maalumata hodam beenumwa muhimmu maalumata hoduma fasehevegen diu mujtamauga ule ilmuge ahluwerin nuwata sheikhun ebefulunge ilmu ebefulna lifawa ilmu feturuma beenun kura wasilate social media ge ekeki site tawki hame egotum facebook page taka twitter ya youtube adios mifata wasilatakun ebefulna lifawa ilmu feturuma ebefulun arabbura masakkate kuraba misalaka efata befula record ko youtube lafa video nuwata facebook lafa video en algon menna badaleve war faseha mifata wasilate been koggen hengamun e befula nuwata e sheikh e algon menna bayan kodde maalumata nuwata angade ilmu daskodde ilmu algon menna hasil kuran war faseha wegende kuriga nama miskitaka gosgen nuwata sheikh kariya gosgen efata maalumata hodikam ga vias mizamanuga algon men amilla geega horegen geega aramuga indegen mifada maalumatan hasil kurave kami algon menna libifawa mi bodu niyamata shukuru ada koran jehoro kame hama efaden dimawa ekige kankamuga ufede dini suwal tawge jawab hoduma shehunna baddal kurumuge badaluga nuwata phone gulagen baddal kurun badaluga message ekoggen social media ge zariyaen algon menna e shehunna awara fasehen contact kurave ade mi social media sabun algon menna libe wara bodeti faida take ehen namawes mi nubako beenu koffikamuga waanama hama ege gellunta bes eha bodu ecche badigega fiya koshon gengule waliyakun elibe faida ge iturun hama ewali beenu koggen mihaku marawas levidan egotam mihaku meruman ewali beenu kurumaki e wali ege zaatuga gosumuge sawabenno ehen namawes e wali beenu kura gotuge sabun e waliyaki tima lifawa niyamate nuwata tima lifawa musibat ekkan angadeni hama efaden social media beenun kura gotun ei musibate nuwata ei niyamate ekkan algon engigen dane algon mihaku social media rangalu gotuga beenun kura kamga waanama ei algon menna nuwata emihaka lifawa arabbodu niyamate hama egota nubakon nuwata nubakan kuruma e niyume beenun kura kamga waanama ei hagigatuga emihaka kurimati fawa bodu musibate niyumatennu egotun social media en gellun tak ves libekama medu ebbes mihaku inkare nukuran alukanta kuruma fasehe viwahak alugonu dekki faden nubakan kuruma ves social media ge zariyaen wara boda fasehe wegen hingajje kurin alugonu menna kuran undagu etan nuba fahish amaltaken alugonu menna miyadu social media ge zariyaen wara fasehen kureve nuba kanta feturuma mihunna fasehe wege hingajje heyokanta kuruma mihunna fasehe faden nuba fahish amalta nuwata nuba fahish kantatta feturuma mihunna fasehe wege hingajje efada manzar taka video taka wahaka taka mifada kantatta feturuma eki account ta social media ga waran harakatteri hasako kafar gomutawga
emihunge mujtamauga aadeka vefawa kantataki mi ummatuga nuwata islami gawmegga badagana wen fada kantattakennu efada kantattan emihunge mujtamauga ebbes hurahen neti feturigen dairo mi internetuga wasidatta social media wasidattaki emihunge e mujtamau tawga e fatura mi nuba kantatta algon menna hamayan ebbes hurahen neti awma meduwer kodde wasidattake ehenkamu heokankan kuruma alukanta kuruma gatimage gulunta warugata kuruma mi social media ge wasidatta beenu kura fadain nuba kantattakan aragatuma nuwata nuba kantattan hoduma social media ge wasidatta beenu kure mifada halategga ei niumatekkamuga algon menge evves miheku gabole nukuran ehenekkamuko ei eenage komme duwahaku eenage wagutta nubakankamuga heda koruma libe bare nuwata libe fursate hama efaden social media wasilataki rangalu heo kantatta nuwata rangalu nasehatta nuwata Allah subhanahu wa ta'ala ge deena medu mistakunnan handan kod denunta kuda wagutuko terega warad dura faturale fada wasilatakka wuma eku hama migota nuba kantatta feturuma dogu ahagata feturuma ghiba bunuma adiwas mifada kantatta feturuma beenu kure wasilate rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekadek faanu edriyak hofen poluga fenonu manzare sahabi bekona kiya devviro ekadek faanu hadis kurabba fawani ekadek faana fenune dogu hada mihaku eenage dogu muli duniya feturegen da fada mihe emihaya kavvaluga azab deve manzaro ekadek faana hofen poluga fenune adi eenage e dogu hada mihage angaya daganu gande wak buliyen hin inna daganu gande haralevi adi enage karuge fahata hameyan iralevi gende ade dogu hada mihaku warak gade warak dogu hedumuga arahuri mihaku ena ehada doguta muli duniya feture mihege wahaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam saada karonu kurin algon menna bayan ko defa miyani ade mizamanuga social media ge wasiletta beenu koggen dogu hada miheka mi waraf fasehen kurwene kame ade ena hada dogu ena duniyege kommeta hurikamuga vias kuda wagutu kolege terega muli duniya fatura luma social media ge wasiletta beenu kurwe ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi bayan ko de hadis mi egota dogu hada miha muli duniya feture egota dogu hada miha ade algonomen mi zamanuga waraf faseha ade ezamanuga dogu hada mihun ule emihungu doguta dune eka konkoltoka feture gende ehen namaves mi zamanuga mi feture ha fasehen nuwata kuda wagutu kole terega ezamanaku nu feture ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekade fani bayan ko de hadis mi zamana waram munasab ade algon men komme dohaku fenna manzare fadein mifada dogu hada mihun algon men social media komme dohaku fene fake news sa adi mi istakonna olwala makaru hada ule mihun algon men komme dohaku social media ge ekige wasiletakun algon men fenigende hama efaden social media ndibe wara bodu gellumen ei algon menge wagututa bekar gotuga hedevegen dio ade rangalu kankamuga nuwata rangalu mawdumat hodumuga ilmu hasil kurumuga social media ge wasiletta beenum kurumuga algon men wagutu hede kurwe fadein bekar kankamuga nuwata nuba kankamuga algon menge mi kurukuru umuruge wagututan hede kurwe manzar algon menna fenigende ade tedu dannawanama rangalu kankan kuruman hede kurwe wagutuge eta gunain algon menna bekar kankamuga hede kurwegende ade mi social media ge wasiletta faruma kurefa gotun algon menna e walaka war fasehen vette wale facebook nama facebook scroll kokko emme tiriya dairo irukolgon arane new post tan ebotte badan itura badana ituru manzaru take nuwata badana ituru post take ebahutte ade ehem wasiletta komas mi hama beenu kura ukule e wasiletta ka insanu mi istakun attract korumattaka beenu kura gote ade mi dini nazar kon badaayar wara nurakka terikame
evves faada enne gotegga mifada wasilata beenu kurmaki ei hagigatuga algonmenge umuru bekar kollun ei dini nazar kon badar wa nurka terkam Allah subhanahu wa ta'ala algon kurmattaka algonmen mi duniya macca fonum wafa wa hindu ekan nuko algonmen wagutan bekar gotuga heda kollum ki ei algonmen mi duniya macca fonuvi maqsada ta'arud wa kam ad bain ilmuwerin kuriga bain ilmuwerin vidalwa fadain wagutu bekar kurmaki ei maruma vuraves nurakka terkamke ade maruwima insana e wakivegen dani duniyaga mihuri eki niumettaka nota duniyaga emiha difawar maddi mifada kantattaka ena wakivegen midani ennamas wagutu bekar kurumaki ei emiha ya Allah subhanahu wa ta'ala ya onna gulun kenigenda kameke Allah subhanahu wa ta'ala ya gulun bawa ekadangen alukam kurumuga heda kure wagutu ehen kamkango beenun kurumaki ei hudda kamkamuga vias evada kamkam mubah unwata hudda kankamuga heda kurikamuga vias Allah subhanahu wa ta'ala gulun kinigen danama ei hagigatuga wara nurka terkame nuwata wara gellum bodu kame nuwata algonmenna liben wara bodu faada en algonmenna nagale veginda kame mige turun social media dibe emme nurka tere ei gellumaki nurka tere ekeki fikurtaka dorutan huluwegen diu ade kuriga algonmenge kaaba fennama emi hunna social media mi niumate libigenen noe emi hunna algonmen milibe faada take nuwata fasehate libi fenne ennames emi hun mi faada ta nuwata mi fasehata libi fa noumuge natija gotun emi hun mi wani batil aqida taka nuwata batil fikur taka wara boda gulun kenifa misalaka duniya e kankoltoga beru gawmegga batil aqida faturabayak ulenama emi hunna algonmen kaaba fenna oti wara bodu hurahe leifa geographically gotun emi hunna batil aqida fatura mi hunna algonmenna hameya mata kaaba fenna hameya wasilumaki wara undagu kamuka wefauti ennamaves mi adu mi hurastake algonmenge demeduga ne غير مسلمون نوتا كافرون افترا فكرتك باطل عقيداتا algonmenna hame wasilumuga evves hurahe lefenne kitam me duruga harukam vias algonmenge geya hame algonmenge sofa taka evves kahala faruda umen neti evves kahala filter korumen neti algonmenna hame algonmenge darinna hame e batil aqidata nota e fikurta wasil wegen eba ade adi mege natija ka wani gina fahara dina medu algonmenge hiduga nota algonmenge tereng e fikurta adu aha nota adu ive zuwanunge hituga dina medu shakku fedum mi shakku fedumuge natija gotun algonmen tereng warak gina zuwanu e muslim eke gamutaga ole eke zuwanu miadu islam din duka fave ade mi shakkuta algonmenna hame amu sawbun e shakku etura boduwegen diumu sawbun egen akhir natija ka wegen dani islam din duko islam dinuge mi niyome emihunge kibein netigen data ade mi social media ge mi wasilatta ko sawon libe emme bodu eggellum ade algonmenna social media ge wasilatta ko sawon emihum mi fatura batil aqida tanwata batil fikrata war fasih algonmenna eba fora ade mi social media libe gellum taw tereng wara kuda minbare ennames algonmen miya me du visna fikur koffina algonmen engigen dana mi hagigatuga wara nurakka der kamekka visna fikur koffi mi heka social media ge mi wasilettaka duruga haruma libe wara bodu bare nuwata wara muhimmu dawafiyo take nuwata motivation nen ei mifada gellunta social media samun algonmenna libe heka engigen diumaki ade den algonmenna hagigatuga MMS gabul kuram faden social media durumuhukin faseha kamenno ekanda kurewenama ei wara rangol kame social media sabun libe faadatan ehin goggotun eburi hoden ehen namaves ekamun ekko dur nuwewe nama den algonmenna oti egen libe faadaya adi egen libe alukanta alakiyo ekotun egen libe faada
ඒගෙන් දිබේ ಗೆಲ್ಲುಮವ್ವರೆ බොඩු නම අලගොන මෙන්න සෝෂල් මීඩියා වසිල්ලත බේනුම් කුර විදානේ ඒගා දීනිගතුම් බදාර වෙස් මස්සලෙන් නූෆෙදෙන් එන්නම වෙස් සෝෂල් මීඩියාන් එමීහකල් දිබේ ගෙල්ලුම් බොඩු නම සෝෂල් මීඩියා බේනුම් කුරුන් එයි ඒනාගේ හග්ගුගා ඒනා හුද්දවගෙන් වාන කමෙන්නු ඒනා දිබේ ෆාදා කුඩවෙෆා අද ඒනා ඒගේ මුකාබිලුගා ඒගේ බදලුගා ඒනා දිබේ ගෙල්ලුන්ත බොඩුකම්ගා වානම ඒනා හගීගතුගා එදිබෙනි වර බොඩු ගෙල්ලුමේ නුවත වර නුරක්කාතෙරි කමකන් ඒනා ඒ හුෂයිලගෙන්දනි එහෙන්කම් ඒනායෙන් එම්මෙ රංගලගොතකි සෝෂල් මීඩියාගේ මි වසීදතක දුරුගා හුරුන් එයාදතුගා ඒනාය සෝෂල් මීඩියා බේනුම් කුරුන් හරාම වෙස් බුන විදාන අද එහෙන්කම් අලගොන මෙන්න සෝෂල් මීඩියා බේනුම් කුරුමුගා මිකං කමාදු විස්නා ෆිකරුන් කී වර මුහිමුකම් ඒගෙන් ලිබේ ෆාදාතන් අලගොන මෙන්න එම්මෙ ෆුරිහමගතුගා හාසිල් කරවේතෝ බදා අදි ඒගෙන් ලිබේ ගෙල්ලුන් තකුන් අලගොන මෙන්න දුරු එවැනි කිහාවරකකම් බදා අලා කියු මී අලගොන මෙන් තෙරෙන් කොම්මෙ මිහකස් කුරන් ජෙහෙන කම අදි අලගොන දුආයකි අලගොන මෙන්න එම්මෙන්න කීවෙස් සෝෂල් මීඩියා බේනුම් කුරායරු කොම්මෙ දුවහකු අලගොන මෙන් මිකුරා කන්ත අද සෝෂල් මීඩියා කි අලගොන මෙන් කොම්මෙ මිහකස් අබදුවස් දුආද හතරදමු ඒක මෙච්ච බරෝසා වෙනවත ඒ බේනුම් කුරා එච්ච අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලගොන මෙන්න මි සෝෂල් මීඩියා බේනුම් කුරුමුගේ හේව තෞෆීක් දෙවවාශි واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته